Kaseng biriau khasi sebab kalau pelong ya ke seminar halor kapang ka benta jong ka balang Kristan bat sengnyam hakabayada ya ke Mariang. Ya kini ke seminar ka sebab kalau pelong Hasin Dominic Higher Secondary School Maukar men hakapratarik unailar arhajar khatsan. Hakani ke sengi ginong keren ki pakentop ya Reverend O.L. Snaitang ulah keren halor kapang ka benta jong ka balang Kristan hakaban yada ya ke Mariang kat kum kiji kai na ka Bible. Kat bau director jong ka Meghalaya Basin Development Authority uba Ivan Shingatswer ulah keren halor kapang ka benta kiseng niam hakaban yada ka Mariang kat kum ka culture ukasi. But Reverend Dr. Barnes L. Maury SDB ulawan ra ikilat kilenti ban shim de balang bat sengniam hakaban yada ya ka Mariang hari khasi bat jantia. Kani ke seminar ka long ka basong shet bat ka ba ipo ipeng haka jing don lang ki riu niam ki riu pakmat ki riu shampang bat ki noyalam seng phalang ba pher bani shimenta da ka mensim ka jing song khya ya ki saudong saukun jong ka memariang. Hakani ke sngi kala dan ka jing pelaj ka kot ayom ba i na ri ki ngai bala tho do ba wan khar krang bat iki arli ki kot bala tho do ba LHP ki bala ai kerteng ka thup ki lai scare bat ki lom su khon kilau tentang kilau dong jengi kini kilau hachima jong kita ki an sarkar dengan berfai larangi kimi tang haki kendia sedang meladap ke sarkar kadang perlu jelang ban define dia ya ke ke forest dan dia ke no berfai nak kalian sarkar kita don ke workshop to define what is a forest haga bahanta kilapan increase balapan kela ya kan jingdon jik tenrai di per hektar